IM की डिप्टी किलोन्सर यावना मरी ZUS दा संख्रे NSDN IM की डिप्टी किलोन्सर अमा यावना केडर मरी ना ZUM जेलियांगरों यूनाइटेड फ्रंट ता चंगलकपदा फ्रंट असिना तरामना ओखरे हाइदी फ्रंट असिगी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ना थादोरबा चिरोल अमदा हाई NSDN IM की डिप्टी किलोन्सर लुंगलियाबुंग न्यूमे एलाइस बोनी राजू पेयू किंगसन चवांग राजू पेयू ngамथांग बलांग अमसुंग खाबुर कायरे बारियमना फ्रंट असिदा चंगलकपदा मखोइबु हराउ तरामना ओकपगा लोइनना मखोइना लौरकिबा अचुंबा फिरेप अदुबुसु थागतली मखोइबु मथौ ताबा फॉर्मेलिटी सिंग चथरबा मतुंग ऑफिशियल ओइना थासिगी मरीदा फ्रंट असिना लौसिनबगी थौराम पांगथोखरे जेलियांगरों मियांगी सेक्यूर ओइबा पोजीशन अमदी स्टेटस अमगी डिमांड असी मतिक चाबा अमदी फंफम थोकपा पॉलिटिकल राइट नि हाइबसे मखोइना लौरकलिबा फिरेप असिना मयेक सेंगना तागले जेलियांगरों की हिस्टरी ओइबा खोंजंग असिदा जेलियांगरों अमसुंग मसीगा नकनबा फुरुपसिंगना फ्रंट असिदा चंगलकपदा फ्रंट असिना थोंग लाउना हांगदुना ओकली हाइबा वाफमसु सिरोल असिना थमलकली सीसीपुरदा इलीगल इमिग्रेंट सिंगना लोना यादबा मवोंगदा लम खोपचिनगेना फ्लैग मफम चादना युंगुबदा पुलिसना लौथोकलुबदा इरांग थोखरे हाइदी लान मनुंगदा असम राइफल्स ना कलहौबा JCB होम ट्रक अमा 2 व्हीलर अनि मपुसिंगदा खुचिनखरे मे होम लिसिंग अनि कुलहुमदोइदगी हौरकिबा तामथिरबा लानगी थौदोकसिंगना मरम ओइदुना पुथोरकपा यादबदगी चांदेल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग हंजिनबा मफमसिंगदा लैबदगी असम राइफल्स ना कंदुना थमलखिबा मितै पुरुप की JCB होम ट्रक अमा अमसुंग 2 व्हीलर अनि ngarang कक्सिंग लमखाइदा लैबा 28 सेक्टर AR ना मपुसिंगदा खुचिनखरे कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की सुगुनु अवांग लेकाइदा लैबा कोनुंग जाउबी जूनियर हाई स्कूल की कैंपस पांगथोकपा थौरामदा IGAR साउथ की मिडियंग मखादा 28 सेक्टर AR ना सिनबा थौरामदा ब्रिगेडियर गौरव कापुर DIG 28 सेक्टर AR अथोइबा मिथुंगलेन ओइना सरुक यादुना फोंदोखिबदा AR ना मियांगी मतेंग पांगदुना लागली मसिगी मनुंग चना लानगी थौदोकसिंगना मरम ओइरदुना पुथोकपा यादुना लैरकिबा JCB होम ट्रक अमा अमसुंग 2 व्हीलर अनि सेक्टर असिगी मखादा लैबा 17 AR की कैंप सिंग द लोसिंदुना ngak सेंदुना थमलखिबनी पुथोरंगनबा होनबदा पुलिस BSF CRPF ना सुमतेंग पांगखि अदुगा मपुंग ओइना 17 AR ना असोबा थौदांग लौदुना पुथोरखिबनी अदुगा गाड़ी सिंग असि मपुसिंग द खुसिनखिबनी हाइखि गाड़ी मपुसिंग ना अमुक हन्ना फंगलरोइद्रा खंजानरुबा मखोइगी JCB ट्रक अमदि 2 व्हीलर सिंगबु 17 AR ना टेक काइदना फंगहनबिबगी दमकता थागतबा फोंदोखि ngasi fawba mukesh ki langla langjing lengang na puthokba ngamdribase kuki singna ayaba piraktabagi JAC haukiba march 13 tagi masagi mayumdagi thokibadagi ngasi fawba thiba khangdana leiriba luangte mukesh das ki langla langjing ngasi fawba lengang na puthokba ngamdribase kuki singna thibagi ayaba piraktabagi thiba ngamdribara chingnare haina JAC ki convener samurai lakpam sukadem na phongdoragli ngarang kaisampa laimadam laikai community hall da JAC against the missing of luangte mukesh na sinduna pangthokiba pawgi mifamda wafam sing asi mahangna phongdokladuna makhata na hai manipur da leiba president rule gi lengak asina ngasi numit kulhumdoi suraba fawba karigumba langla langjin amata puthokba ngamdriba si leiriba lengak asi kuki singa manarabra haiba fawba चिंगनबा पोगहले लेंगाक असिबु पाइरिबा मणिपुरी गवर्नर ना इकाइफम थोई लेरिबा लेंगाक असिदा हौजिक मियाना थाजबा ngamdre मरम अदुना मांगकिबा मुकेशबु थीबगी थबक असि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ना सिनाबिनाबा मणिपुर हाई कोर्ट पिटिशन अमा थादुना ngasi हियरिंग चथखरे हाई कोर्ट थागतकिबा पिटिशन अदुदा ngasi फावबदा लेंगाकना मुकेश थीबगी दमा पाइखतकिबा थबक थौरमसिंग खंगनबियु हाइनसु पल्ली मथंग हियरिंग में 13 दा लेगनी JAC ना हौकिबा मार्च 13 की संगसिलखिबा वाकत मिफमसी मफम खरगी हंदोक्तुना कोर्ट ओइना थेंगननबा सेम सारे हाइनसु फोंदोखि कुकी सिंगना जोमी की सिखिबा सिंगी मंग अमुकसु हन्ना थुगाइरमले हाइरी PM मोदी के सेसफायर की वाफम म्यांमार जुंटाना मनादा हाकिद्रे बैंकॉक ता चथकिबा बिमटेक समिट की मनुंग चना इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना मिलिटरी ना लेंगाकपा म्यांमार दा तुंगकोइना इंगतपा पुरंगनबगी दमकता उंखनरिबा अनिगी मरकता खुद थानबा लेपनबगी वाफम फोंदोक्रबसु म्यांमार जुंटा लेंगाकना मखाताना ऑपरेशन चथबगी थबक पाइखतुना मोदी की अपील अदुबु मनादा हाकिद्रे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना खुद थोंगनबा लेपनबगी वाफम सिंग फोंदोक्रबा मतुंगदा मिलिटरी जुंटा लेंगाकना
Resistance Force-singgi mathakta Myanmar-gi region mangada yamdrabada attack mapan chathaki hairi. Myanmar-da mamang thagi kunipanda tamthiraba yuwa haduna miyoi 3,300 hena sikraba matungda Bangkok-da pangthokpa South Asian amasung Southeast Asian leibak-singgi oiba BIMSTEC Summit-ta Myanmar junta-gi lusingba Min Aung Hlaing-da matam chupagi oina khutoknaba lepnabagi wafam India-gi Prime Minister Narendra Modi-na haukiba iraida phongdokibani. Prime Minister Narendra Modi-na ingtapa puraknabagi matangda phongdokiba wafamsing adu Myanmar junta laingakna manada haptana leibak adugi Rakhine, Shan, Shangain amasung Bego region-da airstrike amasung missile kapsinduna landa sathagi hairi. Haukiba iraida PM Modi-na khutoknaba lepnaba wafam phongdokraba matungda Myanmar junta-gi fighter jet amasung naval vessel-singna ethnic Arakan Army-na kudum chansiliba Rakhine State-ki nongchup thangba sarukta leiba Kofyu khungangda landa sathaki hairi. Haukiba thangdadasu leibak adugi Magok town-da Myanmar junta lanmina bom thadaduna landa sathakibaga loinana ethnic armed organization People's Defense Force PDF amasung National Liberation Army TNLA-gi mathakta hanjin landa sathakibaga loinana misam kayagi mayumchu saun amangata thoganki hairi. Chirol asigi matungda Sunset ki awangda laiba TNLA na kudum chanchiliba Naong Siyonda nongthaktagi anirak landa sathaki. Minister of State for Defense Sri Sanjoy said Manipur gi Kamjong district ta thungkhre hairi. Ngarang amadi ngasigi lonaba ahing matung pung amaga minute 90 tarakba aduwaida Sagolban Maino leirakta leiba kana leijadraba angang nupa machatsingna leinariba children home amada masak khangdaba khulai paiba miyoi ani laklaga Nongmei round 8 kapchilamle hairi. Thokdok thokpamdagi fangba paw amagi matung ina children home adugi gate thetpa CCTV camera footage amagi matung ina khulai masa paiba miyoi anina home adugi gate makhada paktharaga Nongmei round 8 kapchilamane hairi. Kuki singna Zomi gi sikhiba singi mang amukasu hanna thughairamle hairi. MLA Nurul Action Lwthokkhre Memorandum Pikre MLA Seng Nurul Hassan Khetrigao Part 2 GP Chairperson Asmal Khanda Pu Sabiki Thabak Chathaki Haibagi Maralda Mahaki Mathakta Legal Action Lwthokpiyu Haina Deputy Commissioner Imphal East Yauna Mari Leinaba Singda Memorandum Pisinkre hairi. Khetrigao Assembly Constituency Panchayat Administrative Committee na ngarang Porompata Leiba DC Complex mamangda khongjang chanshinbaga loinana thokdok adugi matangda investigation chathaduna Jeneriba MLA gi mathakta legal gi oiba thabak paikhatpiyu haina Deputy Commissioner Imphal East Memorandum Pisinki. Khongjang aduga mari leinana committee asiki President S.A. Malikna thasiki mangagi numidangda thokiba thodok adu laibak thibani MLA na miyam tinba mafamda Nongmei kapthokba asti matungda tawbingano haiki. Khongjang aduda saruk yakiba Khetrigao Part 2 GP gi Chairperson Asmal Khan hai Khetrigao AC-gi manungda paikhatba thabak thorang khudingmak miyangi damaktani amadi masida MLA na mateng pangpham thokpa adugi Taiwanabada thabak suriba mafam aduda laktun Nongmei kapsinba asti laibak thibani MLA ama oirabadi miyangi saukhat thorangi thabakta oina mai onsinbiyu miyangi chawkhat thorangi thabak thoramda ayet apan pibiganu. Thodok adugi matangda MLA Nurul Hassan media amasung social media da yumfam yaudaba aranba wafam kaya phongdokliba adu laibak thibani mari leinaba singnasu thodok asigi matangda atuba matamda yengsinbiduna achum aran puthokpiyu haina mahangna appeal tawki. Singat ki MLA Lwthokkhre na India border cross tawduna nahan Deptford Tonjang da thokiba khuthoknaba aduda involved tawki haina Youth of Eastern Jogam na Ministry of Home Affairs da complaint tawkhre amadi National Security Trainee haikre.